Komishona w'ebyobwegyesa omu kitongore ky'Ebuhome Anatole Biryomisho nagira ngu amashomero agari omu Buhome amaani gago nimakye nikwe kushaba empabuhwezi okubaha emikono ogu yaaba ari ahari Mbarara Main Prison SS ishomero eririkwebembera ekitongore ky'Ebuhome. Egi ni gurupu ya kabiri y'abasiniya kana abariyo nibakora ebigyezo omu curriculum. Mbarara ni ishomero rikiri private na supporting wa Uganda prisoners. Government take taking over. So prisoners tugeze kwesa budget yito muringo guturu kubasa kureka gutwa supporting ishomereri kureka ngo ebiri kwetagisa byatunga umugwire. Nitubasa kucererwa ukwana government obunererizi necererwa ku presente konka tugezeho nagiye tugona kureka ngo tunge sente zo kuyamba ishomereri kureka ngo ebiri kwetagisa mu curriculum byakorwa. Ogu yayoreka okwataho obwo kushuma k'omubaro gw'abakazembo abari kushitamira ebibuuzo bya siniya ya kana ahari Mbarara prison. Nabone nabashoma nk'abandi konka omu buhangwa w'abakazi ruhanga kahanga abakazi omuringo gwabo kuza kugezaho kukonvinsinga omukazi ngo azo mu ishomero hine biri kubagumira abakazi bino obuhangwa bwabo obundi naba nateekateeka abaana b'omuka obundi nateekateeka mushaija w'omaibi omushaija w'ondijo yaza kumutwara obundi nabamugambira ngu ishokye ryawe turiboniire omukazi ari mu ishomero. Biryomisho yayanjura enteekateeka z'okutandika idara rya university aha kihome kya Mbarara. Already twine programu ya za university muri Ruzira kiza kuba kitari kintu cyaho twatandika programu y'egi Mbarara abo kuba twine kwetegerezana na MUBS okuba kweta memorandum of understanding na MUBS kugumiza mu program zizi kureka ngo twashomesa abasibe no mu bicweke bindi. Ishomero rya Mbarara Main Prison SS omwaka ogu ryashitamisa beegi 12. Kyazi bulungi ate namba bulina kwegenda yeyongere y'abayizi kwankati abayizi ng'abasibe balabye omugaso gw'okusoma. Omugandi ahari Mbarara High School obwo abeegi bari kushitamira ebibuuzo bya siniya ya kana basiima enshoma ensya erikumanywa nka new curriculum. Abana bishatu nkaga na babiri abo enamba erukirayo enamba y'emyaka yona yarabireho tuba turemerire kubatandikisa kandi nteekateeka mwe enamba egi kugumirya haiguru ey'aba candidates kiresirwe curriculum tutakyeta new aho bateri established na curriculum UCE curriculum O-level curriculum established abana babeje bo mwaka gwa kabiri. Ahari Western College Sheikh Zaki Ukayongo waina amatsiko ngo enshomesa ensya neija kuhera beegi okwetandikira emirimo. Amene empya onako olwaleero babategese bulungi nnyo bakoze papers ez'enjawulo bade bakola practical era bade beteekateefu nnyo. Hariho n'abeegi ababuuzibwa abo twaganiraho nabo. Amakuru agagashya kwa Edson Kinene na Ali Waswa.